Eto, gospodine Jovanoviću, pretpostavljamo da pratite situaciju sa ovom deponijom požarom ovdje u blizini Novog Pazara. Imali smo od prije 2 dana primjer da je na tom mjestu dovezena ona bazna stanica Agencije za zaštitu životne sredine koja meri zagađenje vazduha. Pa nas prioritetno interesuje stručno mišljenje vas. Ovog leta je cijela Srbija pod požarima na deponijama iz razloga što je nedostatak malo padavina, zatim više temperature dovele do bržeg razlaganja organskog otpada i stvaranja metana. To nije zbog meteorologije, nego imamo neadekvatan tretman otpada. Sve te deponije, pa i u Pazaru, u Golom brdu, to je u stvari smetlište. Deponije su one sanitarne deponije, kojih ima 10-ak u Srbiji, koje također se održavaju kako treba. To govori ona stravična, nedopustiva eksplozija, su požari koji su bili duboko kod Užica. Znači, čak i ono što ne sve bude i to se desi. To što se sad dešava, to što je stvara meta više nego obično, što u ovakvim uslovima će se češće zapaliti širom Srbije. Ja mislim da ovog leta gori na 10-15 ozbiljnije, a verovatno na svakoj cinja jer je to neminovno. Metan se stvara, metan sa vazduhom se pali. Šta je bitno? Merenja koja su standardni set parametara kao što meri i ta verovatno mobilna stanica Agencije za zaštitu životne sredine ne može da detektuje najopasnija jedinjenja, odnosno supstancije koje se sigurno stvaraju prilikom požara deponija. Kao što su famozni furani, dioksini. Jednostavno ne postoji automatski detektor, čak u Srbiji niko to i ne meri na pravi način i drugim metodama. Zbog akreditacije, zbog komplikovanosti i tako dalje. Treća stvar, to je da to što se mere uglavnom PM čestice, ne znam, sumpor dioksid, to ne znam da se traži, azotni oksidi njih ima. To je kod same deponije, ali ono što je najopasnije, to se niti meri i ako je proglašeno vanredna situacija kao što je u Loznici, kao što je bila prethodno, ne znam, u drugim gradovima, to je dobro. Ali nije dobro, reći ću primjer iz Loznice, kad se gradonačelnica Loznice slika pored deponije i govori i vatrogasci pozadi ili već komunalci se bore sa vatrom, ona stoji bez maske. To je poruka da nije opasno, a stravično je opasno. Jedinjenja koje sigurno postoje, ne znamo u kojoj meri, ne znamo u kojoj količini, zato što to se ne meri, zato što to zavisi od sastava otpada deponije, zavisi od dubine, opožarne površine, sve u svemu to je nešto što se prosto zna da postoji. Kao kad biste rekli da ima, niste meli broj, ima ih, to nije sporno. Znači, je najopitnije da se požar proba drži pod kontrolom, da se građani opomenu, da ne prilaze, da u slučaju neprijatnih vidisa zatvore prozore, da se zabrani ili već preporuči bez velike aktivnosti napolju, posebno osjetljive kategorije deca. Posljedice koje ostaju te materije opasne nisu trenutne. Naravno, pored požara bi neko mogli da se uši nasada, pored samo požara, ali to se deponuje u tkivima, to se može deponovati preko kiše ili uopšte na zemlji, preko podzemne vode, površinske vode ili preko koridornog sistema, doći kod nas na vrhu lanca ishrane, ako tu se negde gaji neko povrće. Jednostavno, požari su neželjeni, siguran sam da vlast to nije želela, ali neadekvatnim tretmanom životne sredine, pa i otpadom, a posebno tih deponija, odnosno smetlištima, nema spasa ako se ovo će i dalje dešavati. Znači, ovo nije incident, ovo je ekološki incident koji se u kontinuitetu dešava, ove godine bit će 10 jedni, sutra možda 10 drugi i dok će dotrajati, pa ne vidi se kraj. Ne vidi se kada će se napraviti nova deponija, adekvatna, znači sanitarna. Da li će se i ona odgovarajući održavati, i što je prosto nonsens, ali se i to dešava da i to ne rade kako treba. Prema tome, građani, budite samo sigurni da je opasno biti blizu požara i sklonite se od aktivnosti ako se blizu, jer sad mi ne znamo koji će vetar biti. Mi ne znamo da li će vetar naneti na jedan deo grada ili na drugi. To prosto meteorologija da se uključuju, to mikrometeorologija, to je jako teško. Znači, bolje preveći reći ceo grad da bude oprezan, nego reći u kom delu grada će doći ono, a ne znamo, pošto nije to čvrsto telo, pa ide automobil putem. To su gasovi koji se također interaguju sa drugim možda česticama u vazduhu, mogu da pravi neka treća jedinjenja. Za sada niko odgovoran, niko se ozbiljno ne bavi incidentima ekološkim, mora da napomenem da su ekotoksikološke jedinice u gradskom Beogradu i one u Ćupriji neodgovornošću institucija pre 5-6 možda više godina
praktično amortizovane i ne dobiju novac za stalna dežurstva. Njima je tu mesto, kad i vatrogascima, kad i policiji, da bi uzorkovali i makar indirektno zaključili i procijenili opasnost. Ne trebam ja da radim, niti novinar, niti policija, koliko je opasno, nego medicinska struka. A zato treba da ima informaciju merenja. Mobilne stanice su samo jedan paušal koji govori da li ima prašine ili PM čestica. To nije glavni problem i glavna opasnost od deponija. Da. To, gospodine Jovanoviću, samo kratko da sumiramo sve ove vaše riječi. Znači, ono što treba uraditi da bi se konstatovala situacija, treba uzeti uzorke vazduha i to poslati na laboratorijske analize. To ne može bilo ko da radi. Specifično uzorkovanje koje rade akreditovane laboratorije. Graci za odbica mogu doći iz Beograda, verovatno se iću prije. Ali ne može ta stanica govoriti o koncentracijama onih opasnih jedinjenja koji sigurno ima u velikoj ili mnogo velikoj meri. Ne može da ih nema. Da. To vas pitam zato što su ovdje predstavnici lokalnog zavoda za zaštitu zdravlja, a i lokalne vlasti upravo pozvali na podatke te merne stanice koja je iz gradskog parka prevezena. Ona u gradskom parku tamo, to je standardna stanica, ja sam nekad postavio da se ne lažemo, to nije ni bitno, imate u mobilu. To govori da nema PM4 azotnog oksida, ja to verujem. I da je povećano, ni to nije strašno. Mi pričamo o opasnim jedinjenjima koja se ne mere. O njih ima, a ne znamo koliko i ne znamo dok su stigla. Prema tome ne možemo govoriti o požaru na deponijima kao običnom paljenju strnjike ili nekom požaru nekog rastinja u nekoj šumi. Nije to isto. Ne treba se plašimo ono što nismo vidjeli, ali znamo da nečega ima nevidljivo, opasno i on ti kaže meri stanica, ne pokazuje suprotno azot okside, priznaj ozon, ali ne meri ovo pa nemoj o tom da pričati uopšte.